bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Hagas ngi maar jong katayo ke Mairang Presbyterian English Secondary School. Kalau yo ban play pat ba ye ke ying school ke batmai jong ka hagas nong Mairang Mission East and West Khasi Hills ha ke ba moderator jong ke Mairang Presbytery utemen basan di renta thiang. Ulai yo ban kap yo ribbon kum ka dak jong ke jing play ye ke ying school. Hagani ka sngi le dan langru president ke Mairang Presbytery Reverend I.W. Nongsit ke headmistress jong ka school ke kong iwa lang kinong hikai ki khna school ki kime ki pa lembat ki wei ki bala shakot sngob ha la ban kedo hang ni ba yagani ka school la seng na do usnem khat khandai spa phra pa hundreo ha ka por badang penyat ka balang Mairang bad hadin pat ha usnem khat khandai spa khandai pa hunyo la penyat no da ka Mairang Presbytery bad la ar pa hundreo snem benta kani ka school baro shikata kaya don lang ha kejo ke compound bat ke school Mairang Presbyterian Academy School ha ke snong mission Henry hagri ke sngi lala ban penkin ria no ye ke school ha khledu jong ke snong Mairang Mission nong kong sngo ba mla kan da penpau ye ke jing sngongu bat ke jing kemen bakrau na ke benta kan ke sngi ke bakerpang ke boleh ula penyo ya ni kani ke step ke bakanai ke sgin ke baningkong bangyo bandrung hakani ke building thmai adien ba la bon snem ni layak sa banna ke banta banyo ya ka jaka na ban pelong laka jong mar baru sikatu kani ke Mairang Presbyterian English Secondary School kadon lang hakaju ka jaka compound bat jong ke school Mairang Presbyterian Academy School. Jadi halor jong kani kanong rimba nakita ka Presbytery ru hadin ba kalai persanghi ban ya sa dakilat kilenti baro kumno ban penurlong yani kakam ban penkendria nangti na po Mairang Mission hangni ni ka jaka ka bangi khot ka light beli kabadai hakri jong kani ka sinong Mairang Mission ti kadai ru ka jaka ka bangi la on kadai ka jaka ka bangi kadai ka jaka bangi tenat ha bangi pek ya kani ka jaka cepo Mairang baro kowe ti kani kadai ka jaka ka bangi sungu ublei ya ram lenti yang ni kum ka school barka Presbytery na ka banta ban pen long school ti ha kani ka step namar bangi dang supen kan ria ha kani ka sni sedang ya kani ka kelas menta ka sni ti nyem sempat penong da kanu ka function Henry kadai tang kani ka sni ka bangi penong da ka jing duai ba umur tu jong ka Presbytery ulawan ban duai ya kani ka yeng haswa bagi kena school kinrung apo jong di building thmai ti harod jo kani isngau ba kala pendap ka jing kemen ningkong ya ka Presbytery ya ki dekat jong ka CED ki dekat jong ka jong ka managing committee bat kerpang ru na ka benta kinong hikai bat ki kena school baru ko ya ki men lang ha ki step namar o brelo dan ringkat bat penyo ikani ke building berkemai bat nginget scam banang ni sekmat kumbaka sorkaru kala pai kmat bat kala ai ka opening permission hadu ka class 10 nginget scam ba kani ke school kan nangla banai saki na kapor kumbaka long hakini kisnam ke beladia bru na kala yang ka result jong ka metric man kisnam ye yo ye ka result ke ba snoltenat bat ba ajing hun bat ba ajing kemen ru ye ka school bat ka Presbytery baru kowe jing erap tinggi dan yo nak tengah nakaliang ka SSA kepada ke opar pemering bat kumjuk ru nak benta ka secondary tinggi 4 yo lanjutan kan di KBD bat ka science teacher kran dia kata tinggi yo agak secondary in persang di kilat kelenti kumalong mentaru ni iba ni kebabon kebagi syatre dak ba nginang yawan ikilat kelenti naki para bangit naki riusimet bat kumjuk naki balang naki Presbytery kum ka sponsoring body ya kanika school inang persanghi ban wat kilat ti na kementapan penyak soprang ya kanika jingtek